Welithuba esikhumbuzo sabakhulu ngezizwe sizonika amakhosi ubafakaza nemisebenzi emikhulu nemihle eyenziwa uMkhulu ngezizwe. Ibesa lokulanela lesinentetelana ukusibusisa. Yothi la amakhosi phela khona mabaya phela bese ngiyela befundisa. Namhlanje sizokhumbula kunyanga yezulu komsebenzi omkhulu asenzela wona ukuba kalobulaza abasekhini uma sibhidlela sibaningi sibandina saqoqwa yonyanga yezulu. Saningelo la mafakati kwalethwa indoda eyayisosha mayenikelisa omkhulu le ndoda ihleli phansi kwesihlahla semayisefika ngakuyona omkhulu seyabuza ukuthi le ndoda hlalele kuthiwa hayi isosha iwazi uhamba. Omkhulu wayikhulumela into yasezulwini engeke yakhulunywa omunye umuntu uthi umkhulu wena ubula ukuvila uyawazi baba ubula ukuthi uyivila ikaya le ndoda ukuthi njengokuthi uyivila ngokungawazanga uqonda ukuthini ade bese ucela ukuthi ngumkhafa asukuma wena ubula ukuthi uyivila iqala le ndoda wathi angisukuma ngakwazi ukuhamba baphela wahafa wesibili wathi seyihafa wesithathu uyazama le ndoda uwathi uzishaya lo baba yazama ukusukuma yathi yasukuma kwasukumeka aqhuma amathambo yasukuma yama yanteka kodwa wasethi umkhulu abayinika induku izimelele ngayo base beyinika induku yazimelela ngayo ngoba ukusinda kwayo. Omkhulu namanje kuyagezeka ngesikhathi umkhulu uthe ngifuna umangila isipesi sami
ngithi mangibuka lapha erenk ngibone yonke into ezeke erenk namhlanje nasi lesitizi mangigibela phezulu kuyabona ukuthi wezwane erenk wala sethatha ikhulu ezasikhona ngaleso sikhathi leli bandla kwaye ngapha ngasedla kwaye ukanywa indlu yokusondela indlu yesonto shakanywa indlu yesonto eyinkulu ngabika abantu abaningi kangaka la ngaphezulu kwakhona ngasesifundi wonke umuntu wale ngasedla waseyikala lezo ndawo kumkhulu yabankulu yasiqoqwa-ke imali kusho ukuthi yaqoqwa izandla ey'vuzayo yavuza yagcina ingakhelanga leyo ndlu yokusondela namhlanje naye sesiyakhile la phezulu yokusondela ngokushebe abayikhuluma into engekenzeke usuke ekhuluma into noma ungayidli imali wena kodwa isiphetho ekhulumile izofezeka wasethi okokugcina-ke ngifuna lo muzi ube yiminisiti namanje siwadilize yonke amadokodo siqalela phezulu siyayakha le minisiti senzela ukuthi ngabe khona kaphinde kube khona dokodo elishayo abantu baphinde ngenye indlela umnazana athuthuke ngoba lethi thuthuka uNazaretha ngabe salele sizathuthukisa lo Nazaretha thina ngiyafisa-ke uNazaretha ukuthi izinto ey'ningi ezayishiwo umkhulu inyanga yezulu zifezele ngoba uyena umnikazi walo muzi thina simbambele nje kodwa umnikazi walo muzi uyena umkhulu inyanga yezulu inkosi kusisenizwini umsebenzi kangalozini ayilingananga nabasemhlabeni Nkosi yamakhosi sinjena nje njengoba inkosi yamakhosi isho ileli qhawe lasezulwini elaputha uNazaretha sekuchitheke labenza babayilento oluyibo nakoluyilo namhlanje yafisa Nkosi yamakhosi mkhulu nje ngokodwa noma kubili okuhlukumezayo umoya wami okungezwani nokuzondana nokunyanyana ungazi ukuthi uqhamukaphi eNazaretha lo ngafiselani into ezinhle ngiyakhumbula ngolunye usuku umbethe umzimba wesibindi wakhuluma ukuthi wakhuluma uBhombela enqoma inkosi uShaka noma isilo uShaka ekhala ngakho ukunyanyana nokuzondana elisokube usekhona uShaka noma isilo uShaka ngaba abantu baqondile ngoba isilo uShaka kwakuthi uma uphuma eceleni ungayenzi into efanele siqondise ngomkhondo uthi-ke uBhombela ube usekhona inkosi uShaka ngabe akekho umuntu ozonduma alikho iNazaretha ezondeni alikho iNazaretha ngifisela elinye okubi futhi angazi le nzondo esinayo ukuthi ikanjani ngoba
iqala inzondo ekuthini amaNazaretha kodwa igcine isichithekela nasesihlalweni. Ungabusazi-ke manje ukuthi sekwenze njani uma ukuthi ukuzondana kwethu kuze kubonakale sikuphonsela nasesihlalweni. Usiyamakhosi wabeka kulesi sikhumbuzo sibhekene naso namhlanje ukuthi uShembe wakwenza konke walikhanda isonto ngayo yonke indlela washaya imithetho okumele masiyilandele kodwa sibonakala singayilandeli lo mthetho masila endlini akekho noyedwa ongazi ukuthi uShembe ubani uShembe yini inga yethu sinayo ukuthi asikwenzi lokho uShembe athi asikwenze engathi uNkulunkulu bengasivumela ukuthi sikwenze noma kunzima sikwenze uthi-ke ngolunye usuku ufike unkosikazi wathi ekulaleni kwakhe ubone ubabamkhulu ekhalaza kakhulu ubabamkhulu ethi leli bandla walikhanda walenza laba
Sibhidliza umsebenzi owasetshenzwa kanzima. Okwakulala emahlathini wenziwa lo msebenzi. Owakhanjwa kuze mnqamuke ibhluku eliyakhe ibhluku. Ulungiselwa thina ukuze sikwazi ukuthi siphile kahle emhlabeni. Siphile futhi noma sesikwenzayo siphile kahle. Usike kusemabusi ubona ngathi kulahle ukhiye. Engathi ukhiye besingawuthola. Lokhiye uthulahleke emadodeni. Walahleka emakhosazini. Walahleka nasemakhosazaneni. Yona ukhiye siucelana ngosikisi sikhumbuzo. Somnikazi waleli bandla wesithathu ukuthi asuthole wenhlonipho. Sibuyisele inhlonipho kwakuyiyona. Kube yiyona namanje futhi kube yiyona nangesikhathi esizayo. Siyacela ngoSamakosi ukuthi noma sinezono kodwa izono uyisuse. Uyisuse kodwa ngokuthi senze kahle. Phambi kwakho naphambi komhlaba, umhlaba uyasibuka. Uyabuza futhi kuseyikho lokho. Seyiyona indlela. Into eyisona inkinga ngoba noma ngaba abaningi libe 100 kodwa mama benza nje oyedwa kubi. Noma amabili benza kubi. Konke kuphonsela kunina kuthiwa nenzeka ngabantu nje ababili noma abathathu. Angibezwanga inkosi yamakhosi inkonzo. Ngoba bekubabaza lenhlanhla esayisuza emhleni yethu ukuthi sibe neqhawe lasezulwini ifana leli esihlangane ngalo namhlanje. Ngiyacela ukuthi la kukhulume khona kabi ushawe kuphosisa bese ukhumbule ikhaya la kwethu ukhumbule nesizwe nemndeni nje yonke yethu uyikhumbule. Ngiyasekhaya komama uyikhumbule. Nkosi yamakhosi ngicela ukubuyela ngezansi. Egama lami ni Joaquim Nkosi yase-Mozambique. Xawumbirhi ni kombela aku ni vulavula hi Changana hi ku a Xizulu a ni xi tivi, kambe na swi tiva leswaku a Xichangana lexi vulavulaka xa fika a Zuluwini. Xavumbirhi ni kombela Nkosi ya makosi ku va i ni nyika ku va ndzi tiya ndzi sungula ku khinsama ephambeni ni khoma amboko ehosini xikan'we ni ka tihosi ni vafundhisi ni ngulungulu hinkwayo ka kona phambeni ka Baba. A ni teka masinga ni ta hi Mozambique a distrito la ka Mandlakazi. Utenga bezita qamuka district yase Mandlakazi. Yabonga loko umuntu anitolekela onke manazareta
lapha kudinga ukutoka. Ngiyabonga lokho ungifundile kuyimela lisimo leli. Uyabonga ukulekelela uhlabelele lesihlabelelo. Loko ni nga phazami nyamuntlha hi tsundzuka masiku ya bawanyanga yezulu. Uthi namuhla sizokhumbula insuku zikababa inyanga yezulu. Nyanga yezulu ntakhohla lembe mashi loko ni nga phazami eve 1987 loko ni nga phazami. Uthi mengaphazami isikhumbuzo ubaba nyanga yezulu wahamba ngo-87 loko asuka lana ka tiko leri mesika kulo mhlaba na kongoma atiko lesi Mozambique eye Mozambique afambe hi ndlela ya Swazini. undlule ngaseSwazini. Loko ni nga phazami ngaku afambele 10 kilometers na le Mozambique. Tumengaphazami wahamba ama-kilometers awu-10 eyongena Mozambique. Laha angate loko afika ndhawu yin'wanyana a kuma vanhu va nga duliwa hi swibamu va vanyingi swinene. Tuma endlule endaweni wathola abantu abaningi babebulaweni betujulwa. Ngoba alili lembe lelo a Mozambique a ku nyimpi hi ku njhani tanihi swi swi tivaka. Lo nyaka kwakuni eMozambique kwakuliwa kakhulu. Manjanga a tlhelanga akaphindanga waphumelela ukubuyela eMozambique. a nga tlhelanga a vuyela Joni a kontinuare ni liyenzo a za ya fika lana a ya kona. Uthi akazange ajike noma ehlangabezene lezimpi waqhubeka aze ayofika la wayeqonde khona. Afika ndawoni leyo ngo i Sabelani. Emzini waseSabelani. Loko a fikile a kuma lava nga ve kona a fika a va vutisa leswi. Uthi ubaba nyanga yezulu mayeveficile amaNazareta wabuza kubona A lava ni nga va kuma na va file va va nyika a gwaqweni a mimoya ya vona i kwini. uthi laba ngabandlula endleleni sebeshonile ebuleka imoya yabo ikuphi. Angazanga a hlanguliwile hi munhu. Uthi indaba ezithi akazange abe khona umuntu ophendulayo. Kodwa loko a cuvuka a yamukeliwa ntsena hi timbuti ku nga na homu. Uthi mayebheka bemamukela kwaba izimbuzi kuphela akuzange kube khona inkomo. A vutisa futhi a ku yi kwini a homu. Wabuza ukuthi inkomo ayikho. Va ku a homu a yi kona hikusa a leli tiko leri ku ni nyimpi lana hi nga kona laha swi nga maheka ni kona hi tsutsumisiwa. Baphendula bathi baba kwakungelula ukuthi siyithole inkomo ngoba nala sikhona sikhubile nje nakhona bangase bafike bazosikasela. Baba athi hambani uyathenga inkomo. Ubaba wabana besibindi wathi hambani niyothenga inkomo. Vafundhisi vashumayeli vavhangeli vona tinhloko ti banana hikuva va swi tivi swa ku va ta huma va ya xava kwini kusa tiko i tinyimpi. Badideka befundisi abavangeli abashumayeli ngoba babengazi ukuthi bazohamba ngakuphi zonke indlela zazivalekile ngempi. Kodwa ku ve ni na mun'we a ni movha lowu vitaniwaku Toyota Dyna wa xipangu wa 4 tonelada. Kodwa yayikhona insizwa yodwa yayileloli. Va nghena movheni va kongoma a ndhawu yin'wanyana lava nga famba 40 kilometri ku 47 kilometri va ngo i Manyisa. Base bethatha le moto babheka eManyisa ibanga lingana 40 kilometers. Va xava homu va yi kuma. Bafika bayithola inkomo. A va zanga va divana ni masocha. Akazange bahlangana nawo lamasosha empi.
kambe va te loko va vuya nanuxina va xave homu kodwa bathi mase bebuya sebethengile inkomo loko va famba dash kilometer loko ni nga phazanga mase behambile ibanga ixesha lo 10 kilometers va vona munhu a xitratwini na a famba hi milenge kambe a gqoke mpahla ya ku basa bahlangana nomuntu owehamba emgwaqweni egqokile impahla emhlophe lemun'wanyana a nga tshame tlhelweni a gwala driver ku gijima wona driver leswaku hi ta kuma munhu luya hi ta n'wi vutisa leswaku a masocha lawa ku dlayana makwini lowo ehamba naye phambili wathi hayi ake uyishishise imoto ukuze sithole lo umlungisane yasibona hamba lapha azositshela ukuthi laba babulawayo bangayophi ukuze sikwazi ukudlula loko a gijima lo munhu loyi a va n'wi kumi maxe va n'wi vona hi matihlo uma egijima ngemoto lo muntu abamfici lo odinga ezimhlophe kodwa imoto sigijima ngakho kodwa abazange bamfici laha a munhu loyi va nga n'wi vona va ambala mpahla ya ku basa laha a nga nyamalela kona va ya kuma masochwa ya ka rena ya manyingi swinene kathi lapho sebaqhubeka bahamba lawa anyamalela khona lo muntu wegqokile ingubo ezimhlophe base befica amasosha lawa yokuviyela yamaphekula va yimisa yima para yi baba yimisa bathi manamla ngaqhubeki vocês vêm de onde? Para onde? niqhamuka ni happy Uma a hlamula ku hayi hi ta hi Maputo ya xava nkomo a homu hi nga rhumiwa hi nyanga ya Zulu wathi oyekhona phakathi emotweni sisuka eMaputo emhlanganweni sasithunywe ukuthi sothenga inkomo lomun'wana a li nyanga ya Zulu aku yi ku nyanga yele ya Zulwini aku yi leyi savelana aku hayi va chiseni lava efambeni ya kombisa ka komandante wa atipata balabela bathi sithunywe inyanga yezulu uyothenga inkomo omunye wabathi hayi inyanga yezulu ubanelwa asimazi thina bayehle siyobanikela kukomandante azothatha inqumo ngabo va ya ka komandante lomun'wanyana hi ku chava mbeyangwana sa a ti vonele amabhuluku vaya kukomanda-ke umphathi wabo awu bese ezolele nje ngokusaba lava khomiwa va vambirhi mun'we ka vona a ti vonele amabhuluku bona lava beboshiwe-ke oyedwa wayezimoshele va fika phambili ka komandante va ti nina n'wina khulumani phambili ka komandante muta hi kwini va ku ta hi savelana kambe hi rhumiwe hi nyanga ya Zulu ku hi ya xava homu aka Manyisa komanda wasebabuza ukuthi nithini velaphi bathi sisuka emhlanganweni sathola inyanga yezulu kuyothenga inkomo loko komandante a ku hina nga swi twa leswaku lana misaveni la ku ni nyanga ya le Zulwini hi ne tiva tinyanga ta le hansi ta ku femba va tihlolo la ukomanda wamaphekula uthi hayi thina sazi ukuthi ikhona inyanga enkulu la emhlabeni sazi lezi ezikhona la swi kahle mi va tshika va famba lava loko ho va dlaya lava kumbe va tekela leswi a nyanga leyi va yi balaka lava ya le Zulwini ala misaveni a ku na nyanga ya le Zulwini va swi tiva ni mutanga kona a va tshikeni asibakeni baqhubeke bahambe ngoba laba inyanga yabo yasezulwini ako ayifani nenyanga zasemhlabeni aphinda lowa komandante aku nje ku ni masocha man'wanyana phambeni n'wina masocha ya mina kholani ka movha lowu leswaku mi va kompanyara va nga dlawi masocha lava nga ta va kuma ku phambeni aphinde lowo komanda athi ngabe ababili benu bakimi la bagibele emotweni yabo babaphelezele bese bawelise bafika la bayakhona ukuze bangahlangani nabana amaphekula loko va fikile vhele va kama kun'wana masocha va fika va gola ku lava mu nga va khomeni mu nga va dlayeni hikusa vona vani va rhumiwe hi nyanga ya sezulwini lana hi malembe na hilo hi nga kuma nyanga ya sezulwini la uhambo lwabo laba luhle ngoba babehamba nala masosha babe bakhulumela kuzonke indawo ukuthi
cha laba sesibavunyelwe ukuthi baqhubeke baye enyekeni yabo yezulu. Loko va fikile Sabelani Mase befikile Sabelani vakumabava a yo nyima a rhandza vona. bamfica ubaba ebalendile evarandi. Muvuyile na Senibuyile ina ba bathi baba. ako munhu wo ni le minake Base babuza ukuthi ngibonile yini. loko baba ya ku vonanga yena ako hawu a munhu vonanga mina aka ya ku vonanga Bathi asikubonanga baba. ina yo vona munhu a famba njendleleni ara hi sava ku hi tsutsuma hi ta n'wi kuma xa zanga n'wi kumeni kambe Bonile wayegqokile ingubo ezimhlophe. Kodwa sithi siyamjaha sizange simfice. Wabe wayephelele emehlweni ethu. vamakwerhu loko mo hi vona hina machangana na hi tale lavan'wanyani va ni ku kanakana va ku hayini machangana mali laha kambe ni twa rito loko li huma azwini loko Shembe a misava hinkwayo a kona maxa van'wana va swi twa. Uthi indaba ezitha bandla lenkosi. Manje sibona singamashangana silapha nathi isathanda uNkulunkulu sibenyiwe. Ngiyabonga. Ngoba uShembe umhlaba wonke. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngiyawela ngase la Shembe. Amen. Tisofisha kama lenkosi. Amen.
ukuphakama kwami kube kuhle kwamangcwele. Manazaretha lokuqile umntwana wakaZubane kaMaphumulo. Ngiyabonga yasizulu Nkosi yamakhosi ukungema Shembe kuba nami ngibe lapha namhlanje Nkosi yezulu nomhlaba. Shembe umuntu semfishane Nkosi lusekhona baba uvalo umuntu mayesaphakama kule ndawo. Kodwa ngiyaqala Nkosi ungaqedi ngoba mangasasabi futhi sengijwayele sengazi konke. Cela uNkulunkulu ungenze inhliziyo yomuntu njalo. Angizomosha isikhathi Nazaretha ngoba ngicishe ngibe yi2K angimdala kakhulu. Angithandi ukuthi ngilode ngibuza ukuthi bakwenze njani kunjani. Angifuni ukukhuluma ukuthi ngizwe ngomuntu mina. Kodwa engifuna ukutshela khona ngifuna ukutshela ukuthi uShembe uNkulunkulu uyoze ukuhlala. Ngiyafisa Nkosi ukudlulisela ukuthi ngibongela amakhosi asedlunkulu nje wonke. Amakhosi angaphansi kwendlela mithi yakithi bakhangela amankengane isilo. Njalo Shembe isilo masinaso asikake sahlukana sinaphathanga igama lakho. Na izolo Nkosi sishilo ukuthi emkhosini welembe ozayo kungenzeka sibe nayo inkosi yamakhosi. Bajabula Nkosi abantu ngoba uNkulunkulu uthandwa izizwe zonke Shembe. Uthandwa wonke amagquma Nkosi omhlaba. Ngiyacela ke Nazaretha ukuba sithobe sihloniphe inkosi. Ingakhali inkosi Nazaretha ngenxa yethu. Ngoba uyakuthula kubuye futhi kuvuke, uyakuthula kubuye kuvuke. Engathi ngalokhu kuthule nje. Ngiphatheka kabi futhi ngibuka isikhala singaka. Angisho ukuthi ngoba nami ngikholwa kakhulu. Kodwa ungabikho kamakhosi namhlanje khona lana kuthita khona umoya wami. Ngoba kunezinto esikhulunywa ngabantu. Ubesa amakhosi ehlehle ezulwini. Awukwazi ukubalekela izulu. Ngoba mhla kuthiwa umphefumulo wakho uNkulunkulu uyakubizwa ezulwini. Ubaleka kanjani ezulwini ufuna ukuya khona? Ngiyafisa nje ukuthi oza kwethu nje bonke izinto zonke esikhulunywa ngabantu engathi bengangazinaka. Akekho umuntu osixoxa Shembe. Noma ngathiwa mhlawumbe kuba khona kwethu lapha mhlawumbe kakuhle emakholo kodwa ngeke siyeke thina ukuzala. Nami mningi imisebenzi benginawo namhlanje. Kodwa ngoba khona bese ngikuzwile ukukhuluma okukhona sengithi no ufuna ngesontweni. Ngoba kodwa ngiyabaleka. Anginacala mina ngikwazi ungisi kaNkulunkulu. Ila ngiphila khona la. Siyabonga ke yazizulu ukuthi usondele baba eduze nesilo sethu. Sibona nokhosi wethu uphephile futhi uvikelekile. Sizizwa nathi singesodwa ngoba isilo siyikhanda lethu. Thina singumzimba waso. Uma kudunguzela ikhanda umzimba ukwazi ukusebenza. Siyabonga yazizulu sibonga space engathi uNkulunkulu angasidela engathi njalo nje ungahlezi banathi. Nalawo mazwi makholo ngiyabonga. Ngibonga ukuthola nje ithuba nami ngizosibongela. Ngiyacela ke baba mkhulu ubombela bonke Shembe kuze kufike kunyazi lwezulu ukuba bangipha amandla ukuthi ngiphathele abantu engibekwe phambi kwabo. Ungakuhlakanipha kwami ngoba Shembe kube ngamandla engaphiwe nguwe ukuthi mangiphambi kwabantu bakwazi ukubona ukuthi ngiyinkosi. Ngenze kuyikho nami phambi kwabo. Ilokho nje Nkosi amakhosi ngicela phambili emndeni wakithi. Ingane zami Shembe zibuye zihlale ngokugula. Ngiyacela Nkosi ukuthi uyiphilise nazo. Zingalokhu ihlala njalo ngokukhwehlela nalapha kithi nje egcekeni. Konke okubi okukhona. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu umthola sambone esontweni hayi ngoba
mhlawumbe umuntu ngoba kukhona inkinga ekhona kwenzeka ngithola ukuthi isimo sibe ekhaya akuphumeki. Ngiyacela kaShembe unxusena amakhosi akithi osicongwane noMphezeni noMahadi ukuthi la bakhona Shembe bangibheke emsebenzini abongaka ongapheka kweminyaka yami ukuba nkosi ngipha amandla ukuthi ngime phambi kwabantu baba ngamasendleni kuyiyo. Ngalawo mazwi ngiyathokoza kakhulu esihlalweni sobukhosi Nkosi busendekisweni. Amen. Nkosi yamakhosi, ukuphakama kwami yakwe kuhle kwabangcwele. Oguqileyo umkhandlo egcwele wasezulwini, Inkosi uNgangendlovu kaSimakade, Nkosi Thixo wethu, ukuguqa emkhandlwini ongaka kuyesabeka futhi kuyohlala kusabeka ngaso sonke isikhathi. Kungasho ukuthi uhlobo luni lomuntu. Ngicela ukudlula nje emavesini amabili esihlabelelo salapha ekhaya soqala. Nkosi sikelela ubaba
Nkosi yamakhosi, siyabonga ithuba esesiphiwe ezulwini lokuba siguqele umkhandlu omkhulu kangaka kulolu suku olubaluleke kangaka kithina njengamaNazaretha. Nkosi yamakhosi, asazi noma sisabalulekile yini ngempela, kodwa-ke sizocela umnikazi walo ukuba sikhumbule, kungabi yithi esithi sikhumbula yena, ngoba sikwazi ukuthi oShembe bakhuntulwa kanjani. Nkosi, sizokhuleka ezulwini lwethu, sizokhuleka Nkosi yamakhosi ukuba oShembe basikhumbule laba khona, siyisakhiwo sobukhosi. Ngoba Nkosi yamakhosi, ubukhosi buyavukelwa manje, akasekho umuntu ophila komhlaba othandayo ubukhosi. Kodwa Nkosi, ngoba wathuma kithi, sithi noma ngabe singethandwa abantu bomhlaba, kepha Nkosi wena wasithanda futhi usazosithanda. Konke Nkosi okubi okwenzeka kulesi sakhiwo sobukhosi, umphakathi wonke uzwa ukhala yini yona amakhosi, size sibizwe ngey'nkuli inhlamba. Kodwa uma ngabe bone abantu ababili abathathu uhulumeni, akushiwo ukuthi uhulumeni awuphele, kodwa makubone inkosi eyodwa amabili abathathu kuthiwa kona lento ukhosi isahleleleni ikube khona. Sikhumbule Nkosi, usikhumbule embusweni wakho wezulu, noma ungathiwani ngathi, kodwa isisho sesizulu abantu abasiqondi esithi zona ngamvunye. Isisho sesizulu esithi zona ngamvunye sihunyushwa ngokuthi angeke uthi babone umuntu oyedwa emphakathini bese uyeka nje, kodwa kufanele ukuthi bese uma ulungisa lokho kona ubabize bonke nalabo abangonanga ukuze uqinisekise ukuthi lo onile akekho nomunye omjoyinayo. Yilapho kuthiwa zona ngamvunye. Akusho ukuthi bonke sebonile, kodwa uma usushumayela lo onile akufanele umbize eceleni, kufanele ukuthi umshumayeze nalabo abangonile bezwe khona bezofunda ukuthi akwenziwa kanje. Sikhumbule Nkosi, njengoba Inkosi isho angeke siqhele eduze kwakho, noma bangabakhona abathi asiqhele. Sibanini nabantu esibaholayo, kodwa Nkosi lonke uholo lwabantu icabanga ukuthi lutholakala kuwe Nkosi. Uma ngabe singatholanga uholo lokuthi sihola abantu lapha ezizweni kuwe Nkosi, ngeke sibahole ngendlela. Konke ukuthobeka sikuthola kuwe Nkosi, ukuhlonishwa sikuthola kuwe Nkosi, ngoba
uphakathi komhlaba bawuzofundisa inhlonipho ukuze abantu bathandwe uNkulunkulu balibone izulu. Ngiyadlula nje kulokho mkhando engcwele, kodwa khona into engifisa amaNazaretha ayingcwele ngesibukisane kuyo. Ngezikhathi zasemandulo kwakukhona izwe okwakuthiwa izwe lakwa-Israyeli, namanje lisekhona. Kunedolobha elingcwele umhlaba wonke elaziwa njengedolobha elingcwele umhlaba wonke, iJerusalema. Umlando uthi lapha kwakuney'nkolo ey'cishe zintathu. Kunenkolo yamaJuda, iJudaism, nenkolo yobuKristu, Christianity, nenkolo Islamic, Muslim. Emva kokuba inkosi uDavide isinqobile isifuna ukulenza idolobha elingcwele ngokulekelelwa uNkulunkulu, kwenzeka ngempela. Wathi nendodana yaliphucula iJerusalema yaze yakhela uThixo ithempeli eliyisimanga, waqhubeka kwaba umuzi oyingcwele. Kodwa kuleli dolobha elingcwele njengamanje sekuphenduke kwayidolobha eligcwele igazi. Yini eyenza ukuthi kube idolobha eligcwele igazi? Ukuthi bamhlaba uNkulunkulu abenzanga kahle, baze bathi benenhlanhla behliselwa umprofethi oyingcwele uJesu Kristu bamphika. Mhlawumbe amaNazaretha ayicela ngeke kwenzeke kithi lokhu. Leli dolobha elingcwele libizwa ngokuthiwa kusebuhleni. Kambe ngelinye ilanga ngeke lisiphucwe ubungcwele balo na? Uma ngicabanga kwami ukungane ngithi izwe laseNingizimu Afrika lawagcinela wonke amazwe ngokuthola inkululeko. Kodwa leli zwe laseNingizimu Afrika alibanga kube khona ukuchitheka kwegazi okukhulu, umbuso okade kukhona uliwa nayo, uliwa namabhunu kanjani. Kodwa kwahlala etafuleni kwasekuvunyelwana. Yini eyayenza lokho? Wakwenza ngoba kuleli laseNingizimu Afrika sinoNkulunkulu obizwa ngokuthiwa uShembe. Ingakho ungazange ube khona lokho. Obuka kwawo Rwanda obani uliwa nje yobuhlanga, amaHutu namaTutsi, ufika inkulungwane zabantu. Kodwa ngoba lasiNoNkulunkulu awenzekile lokho. Kodwa ngabe siyambona yini loNkulunkulu. Namhlanje amaNazaretha esithathe inhliziyo zethu ney'ngqondo zethu
esizehlise ukuthi thina singobani esithi Nkosi yamakhosi siyavuma ukuthi uNkulunkulu wethu. Ngoba uvumi ukuthi uNkulunkulu wethu esinayo. Ngelinye ilanga noma ngamunye unyaka siyophuca lohlelo liyamtshela amaNazaretha ayigcwele. Ngelinye inyanga ezayo siyophuca leli gugu eliphakathi kwethu. Njengoba thina siyisizwe esikhuluma ngqondo uNkulunkulu esithi uNkulunkulu ekhaya kunje ngicela phela nje athi uNkulunkulu inkosi kusise bese wenzeka lokho kuyikho ngempela. Siyothatha lokho ngelinye ilanga amaNazaretha. Masa siphucule enhlanhla enkulu kangaka soyithatha soyibuyisa abantu bakwa-Israyeli abakwazi ukuyisa. Ukube abakwazi ukuyisa ngabe lokuthuka abakwa-Israyeli. Kunjani manje? Khuluma nawe nje bathu ku-TV kuwamapiliti. Ufa abantu. Sikhethiwe. Wathiwa asihlale uNkulunkulu. Uzohlala khona imiphakathi kwethu masingasenzi okufanele sikwenze. Umuzi weyindawo yini lo? Sisholani ukuthi uzoyigcwele lo? Uma sizobe senzisa weyindawo phambi kwawo noma phakathi kwawo. Athulezi ngilosi la. Esingafuna umsindo. Ngoba sitwele. Lokhu dawo sokukhona phakathi kwesizwe kuphumaphi. Laba bantu abagcwele phakathi kwalomuzi oyingcwele oyidolobha lethu eliyingcwele elinoNkulunkulu wethu. Siyifakelani nithi phakathi kwalomuzi? Kawushinani umuntu wakhe ekhaya. Mawuthola ngento yabo ufana ngihambe nayo emotweni noma ngifake awuyeli nani uthi ngiyakushiya uyixoxise ukuthi yabona ke sibani kanjani ngiyakushiya manje la yemzi noyingcwele. Funelani ukuthi sizolise ubungcwele esithandiwe ngabo. Ngoba phela ubungcwele busuzwana nomuthi. Abusuzwana nomuthi ubungcwele. Buzoqhela ubungcwele. Khumula intambo lesipeni khumula. Khumula. Ngoba kumangena nabantu emzini oyingcwele endaweni engcwele uqosha ubungcwele esiphila kubo. Uqosha ubungcwele esisekubona ukuthi sizothikeka amakashebe basethi Nkosi kusizo bese siphuma nabo. Sizophuma kanjani nakho? Ngoba ubungcwele budungekile. Ubani la ofuna mangabe umbheka akusabe. Akusabe wasekhonzweni. Unebodlela wena. Othi maphambi kuphume edokodweni uthi kwakho uthi khapshwa. Ubani lo ofuna akusabe. Ufuna ukukhulumana kuye bese izintando yakho engezintando yasezulwini. Hayi amaNazaretha.
angikaze ngibe yikhona ngumlandeli kaShembe. Umuzi wethu lo oyingcwele esithola khona konke esifisayo ukuthi sibe nabo kwimizi esibhekile yobabamkhulu. Awona amaNazaretha ayibona ihhotela le. Kwasakulala phakathi komuzi oyingcwele. Akasaya inkini uyolala nalolala naye. Ulalelani la emzini oyingcwele? Ulalelelwe nalani la? Lokhu ngikona sifuna kangaka sizokuthola yini? Sabe indawo zamahhotela hayi siyobona nehlele esikhunguzweni. Siyobona nesikhunguzweni ehlele. Kuphela isikhumbuzo la kukhona abantu asebolana emadokotweni. Tushele usekuthina amakhosi. Uma sibasihlela abantu esibaholayo iqiniso ngoShembe ngabe umsebenzi wethu awukho sofika silahle nasezulwini. Sofika silahle nasezulwini. Uthi okwami phakathi komuzi oyingcwele. Angisho kamkeziwe kulaba asabangena khona lokho. Kodwa abafa kwenzeni emzini oyingcwele? Ngoba isiphila khona la. Abantu bebuka amahhotela ngaphayana beyokwenza lokho abakwenzayo. Asisho ukuthi akungenzeki. Kodwa sibalela ukuthi kwenzekalani kwenzekelelani emzini oyingcwele na. Kanti yini lo muzi? Uma sikhuluma nabantu sithi siyephela emzini oyingcwele kanti sibe sisamahleza yini? Sisho ukuthi ungcwele. Sisho ukuthi ungcwele amaNazaretha ayingcwele. Umfana uNazaretha nokungcwele abekusho. Siyabosha amaNazaretha ungcwele. Siyabosha. Hayi, kade mina ngicela phambi konyazi. Ngaqala enkosini inyanga yezulu wakuthi wenzani kanti yini wenzayo phakathi komuzi oyingcwele? Uma qhamuka lento ezongcolisa umuzi oyingcwele ngithi ngifuna ubungcwele ngizokuthola ngizophuma lapho. Angeke ngiphume lapho. Nkosi yamakhosi sizokhulekela lokho. Sizokhulekela lokho namhlanje. Ziningi izinto esingayikhuluma nenyanga yezo. Yakale lidolobha lengcwele ibangele mathupha sasekhona. La sikhona. Nani khona. Tusilalela nende ebusuku kangaka. Umuzi wamaNazaretha
esontweni elinye eswini yilo lona lithi yilo lona alikelinye iwona musa intwele lo esibekele wona thina njengamaNazaretha ngakho-ke sifuna sonke sikungene kodwa-ke awungenwa kalula ungakayishile izinto esikhuluma ngazo funa sisishiye emaNazaretha sithandaza ngokusobe sithandazela ukuthi inkosi yathu phezulu hayi ngicela leqale nayo ngiyeke ngicela nomona enginawo bayesaba abantu uzehlisa kuNkulunkulu yotshela abantu angasetshela uNkulunkulu ngicela ukuyeke lokho ngisifele nkosi yakho nkosi yamakhosi ngicela ukuyeke lokho mina ngibona ngiyaqabanisa nje nkosi yamakhosi akusavumi ngicela ukunikelela lokhu ngoba kusho ukuthi khona okuyithiwa yimona kakhulu nami ngiyabanikelela bonke ukuze bengahlali kimi sixabaniswa yile yodwa sixabaniswa yile yodwa amaNazaretha sixatshaniswa ukuthi siyamgabaza uShembe yodwa ayabeka khona thina esimazi ukuthi uye kodwa inkosi enkulu ephambi kwethu ithi uma ungavumi noma ungabaza uzelani ehleni phambi sizelani ehleni sizelani sithi inkosi yamakhosi omkhulu kodwa sibe senza izinto ezikhohlakele ngale inkosi yamakhosi phambi kwabantu masuwedwa uthi yona inkosi yamakhosi singabafabisi nami ngisho njalo angibeki ngaphandle amaNazaretha yingakho ngithi namhlanje kufanele ukuthi singathi sizokhumbula inkosi yamakhosi kodwa sithi sizocela inkosi yamakhosi sikhumbule kule nto esiyiyo isikhumbule inkosi kule nto esiyiyo ngoba asifuni ukumnikeza uShembe peace of mind ikhuluma nesingisi ikhulukele kanjani umoya ebuholini eyabe wokhokho babo hayi kodwa-ke kuyihlo akungenziwa lokho njengoba samakhosi basho njalo naseyizweni hayi kodwa kuyihlo njalo kuyise wayengenzi kanje ngeke sitshele thina umfana besho mina nkosi yamaculo ngeke sitshele thina umfana mhlawumbe kwenzela lokho abayemakhulu bese ngafumiki ngithi hayi uNkulunkulu usabeke mina benkosi yamaculo kuzoshaya umthetho wesizwe samathula nalana ngeMaNazaretha akukushaya umthetho kaShembe akakabambisa uShembe amakhosi athi amakhosi Shembe busa kanje bethu abafundisi Shembe busa kanje bethu abavangeli Shembe kwakuluswa kanje ake sibuye kuShembe enza umsebenzi wakho wasezweni ake sibuye kuNazaretha akukhuphala la sibona isizwe sesizwini ikhuphana iqelebele ngoba ibusisonto njengoba nathi lesizathu esingaka abafuna abantu sibuse bafuna usibusisa hayi kodwa Nkosi hayi angenziwa kanje uyihlo wayengenze kanje ungahlala mina ngezinto zikababa ungahlala mina ngezinto zikababa
manje wena usungahlula inkosi ekhona esihlale ngezinto engayise mkhulu kwamkhulu wena wasangibona into zakwamkhulu ayizakwashaya wisazi into engakwashaya wena wawubona wafika kanjani uzokhohliwe ukuthi wafika kanjani sokwazi kakhulu wena kunoshaya sizocela lokho Nkosi yamakhosi sizocela lokho nje Nkosi yamakhosi ukuthi hawu olwani ulaka amaNazaretha ayicela olukhona phakathi kwethu siyanwephezana sezana yonke into siyahlalana kumbule ukuthi ushebe ukuthi ngiyokusebenzisa umuntu wenkosi ukusebenzisa impahla kwethu ukusebenza nakho kuphozo odakeni hayi ushebe yakuthanda mina lo muntu abashaya wena kuhlala namagama abanye abantu kusasa makhulu ilungile njalo Nkosi ibasomba ukuthi kanti sona indaba zabamkhulu nakusona indaba zakho zakini ukuze usindiswe ulungisele nabona kwalushele kubona noma ezweni noma nomndeni ukuthi sesinoNkulunkulu okhulumayo phambi kwethu sefanele nto ngishweleze iphele ikhishwe emabhukwini owona omndeni wami ulibe uzogada nenkosi omkhulu awusile uzokholela inkosi omkhulu uzokholela wena nabakini uzokholela uzemhlazane ufika usuku lomhla kuphela ubonane ukuthi hawu ungaba yihlazo neqhiyo maNazaretha siwumhlaba wonke sesimhlophela naka bese bebayishuma abantu abahlangana noshaya kanti besenzani bese babayishuma abantu abahlangana noshaya kanti njengoba sifuna senzani siyabonga Nkosi yamakhosi ngiyabonisa ngiyashweleza nami ukuthatha isikhathi eside sengathi kade inkonzo inikwe mina kodwa nami kungifikela akulana le nkonzo awuqala nami ngiyafikela mhlawumbe ushebe lo esingayo ukuthi hayi akengene enkosini yamathulu ngengiyikhulu lokho abazaqala bengazi kwezinkonzo ngoba bengazi inkonzo kuphi ilapha phambili maye nathi nje hayi asiqale abafundisi bezokwenza umsebenzi wakhe bese esisholo ufuna Nkosi sitho yaseqathini nabafundisi ukuthi bangabe singathi bithi Nkosi namhlanje kuzofakaza obani abavakele bebengeke abafundisi bethi sekumile thina unganisho lekazi wakho ungene ngaphi wena awusengathi sinafunda amaNazaretha ayigcwele esehlise nje into lesithobeke amaNazaretha ayigcwele angisho ukuthi ngithobekile angisho ke mhlanje nje bakabe kuvama kodwa standardele sonke sithi nyanga yesulu namhlanje usuku lwakho olunje okuhlangene amagumbi onke amaNazaretha ezothi bakhumbule nathi Nkosi sicela ukusikhumbule nje hawu usikuyisele nje unembeza ngoba sonke amaNazaretha sinamakhola siphele unembeza ngoba unembeza ukona unembeza oshoyo ukuthi ungakwenzi lokho njengoba sesikwenza lesakhe usho ukuthi unembeza basekho kithi akesilazi nje namhlanje inyanga yezulu ukuthi nyanga nobani lapho ngokuyeza abakhathi lenkosi nyanga yezulu namhlanje usuku lwakho sizocela ukuthi ungibuyise unembeza nobani athi ngicela ukuthi kuye lo unembeza ngoba unembeza usekho emakhopeni usekho unembeza emakhopeni thina nakhuluma ngamakhola khuluma nami ningangizwa kabi
promise semadokotela ukuthi lesiyaziyo mhlawumbe abanye sebemkhomba namathaveni anze sibone amathaveni sebengcolisa igama lakho enganilokuthiwa ukuthi siyamazi ukhuluma ngowekhuluma nje kanjani enganilona hawu abafazi babantu sabaqeda ungakazi umbona kodwa ufuna ukungcolisa lokhu uShembe athe namhlanje Nkosi yamachulu akukhumbuza ibandla lokho ukusheba shopping akuhlanga amahlanga kodwa uShembe ngiwathi Nkosi awukhumbuze laba bantu abantu babalandeli bami ukuthi kuseyikho lokho kwenzeka emzini wami yabona Nkosi yamakhosi Nkosi kusekusini Nkosi yezulu nomhlaba emakhosini aseNdlunkulu obaba abagcotshiweyo eyihlalweni zonke iNdlunkulu yangaphakathi yasezulwini osukwini ihamete yonke yabangcwele siyabonga Nkosi yamaNazaretha ukuba usiphe ithuba elinqa izivele sesizwile webaba mkhulu sehlulwa ukulenza bathi abafundisi thambisa izwi lakho seyikhulumile Inkosi yasemachumeni kakhulu bagcwele nami sengisukumela nje ukuthi leli thuba elinqazi vele enyakeni nami ngiyiphose ngoba kuthiwa kwakukhona ichibi laseBethesayida eJerusalema lapha abantu ababegula ngezifo ezihlukene njalo babehlala la ichibini balinde ukuthi lona lokugula okumphethe ngokulalela izwi uzophila ngokubangena echibini igama leNkosi libongeke maNazaretha igcwele phamela into eyodwa aziningi noma ngisoni noma ngisehluleki kodwa ngiphamela ukuthi abandla ngibonile inyanga izulu namandla ayo nobunkulunkulu bayo ngabona namanje ngisabona igama leNkosi libongwe bengizocela baba waseMbasa babu uMede awulekelele ungithathele nje mfowethu amavesi amabili lapha zakwethu noma elilodwa lapha ku50 ngithanda kakhulu le vesi ithi bonani uvele emafini uShembe kafani nami uShembe kafani nawe uShembe akayikhuluma inkohliso akasoza ayikhuluma inkohliso ngisize mkhulu bonani
ezwini nami ngiyacela njengoba eseshilo inkosi yasemaqhulwini ukuthi awungabe ithini esithi sikhethe uShembe ngoba into eyenziwe unelungelo lokwibhidliza kodwa into engenziwanga nguwe awunalo lokwibhidliza ngoba uyazi yakhiwe kanjani ayibonge inkosi bantwana bakaNkulunkulu awungaciko nabugagu kodwa le ndlela ngiyibona sengathi idinga ukhanjwa ngokubekezelwa nokuzehlisa ngekhathi zonke ungihlale ngingazazi ukuthi ngiyini ngihlale ezwini njengoba la ekhaya sithe mangithe mangifika khona bathiwa kuphilwa ngezwi ulalela uShembe kuphela inkonzo yokumlalela uShembe manje iya ngokushabalala abantu basile abantu bahlakaniphile ngicela mina ke Silima ngihlale ngisininyana sikaShembe ngoba into enginotisayo senginayo iminyaka angaze ngisibone isidalwa siyenkantolo kodwa enkantolo kuya laba abantu abahlakaniphile kodwa umuntu oyisilimo oyifuzela amafinila umuntu onjanjani oyigqokela amanikiniki ngeke umbone ekhosi ngicela Nkosi ngibe naleyo nkolo enjalo ngoba ivela lisenyameni kimi akekho engilekelela akekho elizwa njengoba ngilizwa kodwa ngathi uma ngifika kuwe kanozinde kayilingananga nezamaphekula manje asithebeni njengensonyama mhlaba othandisamile ngemthetho ihlaba simdala obonakaliswa amandla akho kimi ngisoli awubhekanga izono zami awubhekanga ukuhamba kwami ukuthi kunjani kodwa wabheka wabuka umsebenzi wakho wathi mina ngumsebenzi wezandla zakho Nkosi wamaNazaretha kathi mangifika kuwena eJudiya ngonyaka wa92 ngibika usizo olungixakile awubhekanga usizi ngibheka nabantu abangihluphayo bheka nabathakathi awubhekanga yonke leyo nto kodwa wabheka into engangayazi ukuthi uyazi kanjani wathi mfundisi wami uyabona leli sango ngaguquka ngabheka esangweni engifike ngalo wathi wena wangena ngaleli sango wasuthi uyababona bangakanani abantu abangenayo ngathi Nkosi ngiyababona wase wasuthi inyanga yezulu wathi wena wangena kulobungcwele wasubuya uphuma sase ziyafumana izitha zakho wathi bengibona abathakathi bengibona abazondi bakho kodwa ubaba mkhulu wakho uBhobho ngemjingo omangele kimi ukuthi angimfunele wena ngoba nabazali bakho abantwana bakhe bamhlubuka babasa ngesabatha bafuya izinja bagaya amantshwala bathi Nazaretha selihambile ikhaya indaba uNazaretha isihambe nalo nakanye nalo basulaka lwaJehova luyasehlela ngithi bantwana bakaNkulunkulu wasuthi inyanga yezulu mina wathi wena umfundisi wami ngizokusebenza nawe umsebenzi wakho uyohamba umhlaba wonke utshena abantu amaNazaretha nabantwana bawo ukuthi bangahlubuki mshembe igama lenkosi malibonke awusuthi Nkosi wangibona nginenhlanhla wathi akekho umuntu onenhlanhla njengawe wathi uNkulunkulu wena uyakuthanda ithi bantwana bakaNkulunkulu ukuthandwa ithandwe ezulwini noma emhlabeni ngethandeke kodwa mangithandwe ezulwini izibona ngiwinile ngingaziboni nangalokho ngibona uMshembe ngibona unyazo lwezulu liwuNkulunkulu ayibonge Nkosi bonani uvele emafini uzobiza bonke abantu inhliziyo yami yahlupheka amaNazaretha uma ngizinkosi yaseMozambiki yezwe likude kangaka ikhuluma indaba ejulile kangaka ithi Nkosi yami kodwa londa
umlilo. Abantu inhliziyo zethu babe siyakholwa manje inhliziyo zethu imafakafaka. Nkosi yezulu nomhlaba usitshengise konke. Eyami inhliziyo idelile ukuthi impela noma ngingambonanga umqali walendlela ungangibone wena usebuya ngawo umqali wendlela uyinkosi esihlanu uyamangalisa phambi kwamaNazaretha. Izenzo zonke zakho ziyasimangalisa ukuthi kanti umuntu onjani. Kama lenkosi malibonke. Ngiyafisa inhliziyo nengqondo yami uma ngifunda incwadi kaMathewu ithi lona kwavela isimo sejuba sesivele eswini sathi lo samemeza sathi lona indodana yami yathi mzweni siyafisa Nkosi ukulizwe lakho izwi nalizwe lomunye umuntu izwi ngoba amazwi abantu ayathusa Nkosi ukusisabazileyo. Ikudladla wasempompozela. Nami ngiyabonga uNkulunkulu lemtholele lithuba bangikhuluma ngalo uNkulunkulu. Ezweni lakithi ayengekho amaNazaretha akhandwa yilo uNkulunkulu. Inyanga yezulu. Ngaphenduka nami nje ngiqhamukela khona uNkulunkulu wakumbona ngithanda ngaphenduka ngayo iNazaretha. Ngase ngicela kulo uNkulunkulu esibuthene ngayo inyanga yezulu. Ngathi baba uphenduke ezweni lakithi awekho amaNazaretha. Ngiyacela Nkosi ukuthi la ebe khona amaNazaretha sabatha kude kangisabatha thandana. Ithi ke inkosi enkulu umnikazi wezinto zonke uNkulunkulu okhona la emhlabeni nasezulwini. Uthi umshumayeli ngithi mina cha baba ngeke umshumayeli. Uthi umshumayeli ngithi mina cha. Owayeseduzane umshumayeli wayeseduzane nobaba wathi thula ubaba uyazi ukuthi uthini. Wayesethi inkosi kubusisa uzowathola amaNazaretha ezweni lakini. Ayibonge Nkosi. Emveni kwalokho bantwana bakaNkulunkulu eyinto eyenziwa uNkulunkulu engangithi bonke abantu emhlabeni ezweni lakithi bazophenduka bonke. Ngangazi ukuthi ngeke baphenduke bonke. Ukuphenduka komuntu ukuthanda kaShembe. Ngisho ungenzekani ngehla ingilozi iqhamuke ezulwini ihlale ethi ngiyalibona ingilozi ithi kuphenduka nonke ngeke baphenduka abantu. Kuyoba uthando kaNkulunkulu. Ngase ngihamba ngiyonikela ngoba ngangithanda nami ukuthi ngikholwe nobaba wami ongizalayo. Ngawunikele enkosini ngathi zothi baba Nkosi yamakhosi ngicelela abantu bakithi abangasekho emhlabeni ukuthi ubayekise utshwala. Ngase lithi inkosi kusise ngaphinda ngathi ngicelela obaba
babiyeke utshwala nabo bakhona wathi inkosi kusise bazobiyeka. Indaba yenzeka ke uShembe waye wafika kithi ezweni lakithi ekhaya emzini wakithi emzini wasePhumleni. Ngangekho ngiyobaza bengumuntu obebaza imbobo. Ngiyabuya lapho ubaba uyathuthumela. Uthi mntanami ngisencisho ngafa. Ngithi baba ubulawa yini? Uthi mntanami kufika umuntu lapha osabekayo. Ubefake ijazi elimhlophe beliqhephuka ngaphambili. Efake ibuko. Efake isigqoko phezulu esimnyama. Uthi ke wathi lo muntu uthi ngambuka lo muntu ngihleli lapha esililini samadoda kodwa lo muntu wangena ngesilili samadoda wangena ngesilili samakhosikazi. Uthi uthe maqondana nensika ngijika naye maqondana nensika wayesevele eseza kimi wamaphezu kwami wathi wena ndoda uyangazi ukuthi ngubani mina. Uthi baba kangikwazi ukuthi ubani. Uthi mina nguShembe ngibuye ebuhleni. Ngaleso sikhathi uManazaretha uShembe inyanga ezulu yayisihlala ngekhona lapho ebuhleni kodwa ihlala ebuhleni iphume kodwa uzwe ngeindaba ezinhle ukuthi sibonile uShembe endaweni ethile wenza ukuthi kodwa ebehleli khona lapha nje sitezi sakhe. uShembe inyanga ezulu ayikaze inyathele ezweni lakithi ngenyama yayo kodwa yanyathela ngomoya kodwa yabonakala inyama ibonkosi. Ngoba ubaba wayengaphuphi wayibhekile kwako-12 emini eqeda ukuphuza into yakhe eyayishiwe udadewethu bawinile eyodayisa ngayo emholweni wathi ashiye uJekanyana ubaba abhijelezele nayo. Uma-ke sekwenzeka uthi-ke mntanami kusukela namhlanjena awuphinde ukuphuza utshwala awuphinde ubheme ugwayi. Uthi wayesekhipha ummese ubaba wayewulinganise ngokucicana uthi wawungangokucicana. Uthi lo mmese olukhala inkinga uthi wangihlinza uthi wangidabula esiswini. uShembe uNkulunkulu eManazaretha. uShembe impela uvele ezulwini. Uthi-ke wangihlinza uthi mayengihlinza kwase kuphuma uxamo. Akaphuphi njalo uManazaretha wayengekho esibonakalisweni sokuthi wayiphupha wayibhekile nje kusemini lapha 12. Uthi wase kuphuma uxamo. Uthi waphuma qeda uxamo wafutheka ngoba sikhona into ofuna ukuyikhipha ngaphakathi. Uthi ngoba wakusukhipha lokutshwala akade eqeda ukuphuza ubaba wakukhipha uthi wanuka endlini uthi ubaba ngeze uthi utshwala obunukayo. Uthi wayesethi uyabona mntana mawuzwa ukuthi phuza utshwala ilo xamo usuka efuna utshwala uhlala ngaphakathi kodwa kuwe wena usuke usuthe utshwala ukuthandi kuyakudaka buqedela imali kodwa akekho umuntu okuphamisela ukukhambe etiphuza uxamo usukukhamisile ufuna utshwala. Wathi mntanami mawuzwa ukuthi bhema ugwayi akekho umuntu osuke elokhunja uthi wena usuke utshwala ugwayi usawuthandi kodwa uxamo wona usuke uyithanda intuthu kagwayi. Nenibona umuntu ethi Manazaretha ngithandaziseni ngiyathanda ukukholwa kodwa nasi isilingo. Nenibona esho njalo esho lapha kweslide njalo lesilingo asibheke futhi. Uthi mntanami namhlanje ube nenhlanhla wena. Njoba ngifika lapha ngiqhamuka ebuhleni ayibonge Nkosi. Uthi ube nenhlanhla ayophinda ukuphuza utshwala ayophinda ukubhema ugwayi. Uthi ukhuluma lokho ke useyangithunga. Uthi usiyangithunga-ke wangithunga kwaba engathi inganekwane kodwa kusiyona inganekwane ngoba inganekwane eyenzeka ubaba wayibona ngamehlo. Emveni kwalokho-ke ubaba wakho
wakhuluma lokho cha ngithi baba ngisafuna ukubona mina lapho uthuke khona ubaba ngithi ngicela ukuthi ke ngibone lapha athuke khona ayibonakali lento la ithungwe khona kodwa inkinga la ikhona uyaqhuma ubaba uthi mntanami uyangithunuka la ngihlinzwe ngathungwa khona umuntu othe ushembe emveni kwalokho ubaba wahlala isikhathi eside ngelona eNazaretha etshena abantu kwakungena abantu kithi abayiziboni bezobona ukuthi sizwa kuthiwa afike abalandisi ubaba impela ufikile lo muntu othe ushembe wangiyekuzithola utshwala angisenabo uthando lwabo angisenalo uthando lukagwayi ngoba kuphume uxamo ubantu kufuna lezi zinto ngaphakathi kimi ngifuna isuke manje ubaba ngizomyisa kanjani ebuhleni bese ngithi Mpembo omkhulu ngisacela ukuthi uhambe uyobona la ngikholwa khona ngoba ngikwenza ngathi umthetho ukuthi mase ngikholwa engathi umzali ngabuye uyobona la ngikholwa khona ingane yakhe hayi ngijabule kubaba ubaba wayekuthanda jabule kakhulu ukuthi tshela amadoda amanye ukuthi hayi madoda ngizoke ngingangiboni kulezi insuku lokho kufana ukuthi ake ngiyobona lapho ukholwa khona hayi ke sahamba ke sazafika kulomuzi oyingcwele yaphathwa inkonzo abagcotshwa njengoba yayisiphathwa abagcotshwa bese siphuma siye ngalena siyobona umuntu omuhle noma ekhuluma noma ethuli nje muhle ushembe eNazaretha sihambe siye lapho sihlabelele ke sifuna nje ukubona nje uthi masike sambona bese sibhodla inhliziyo zethu bemnandi ukuthi simbonile uNkulunkulu ngesikhathi iqhamuka inkosi enkulu yamaNazaretha ungalo zinde ayilingananga nezabasemhlabeni wabathe bazelula kwayiziqhunzwa umthetho ohlaba simdala eminye imithendo ihlaba isamile wathi mayiqhamuka abantu beguqa bonke isiguqa ubaba kaguqa kwasukuma ngenyawo zombili wathi nangu lo muntu angambona efika emzini wami ngathi hayibo akuyaguqa baba wathi ezisuka wena ukuthi angeke ukukhomba umuntu ngambona efika emzini wami wayigqoke kanjena-ke ngathi into ukuthi ngizomkhuza ngithini abantu babuka nje ukuthi lo muntu uyagula ngomqondo kanti akaguli ubaba kazange ethi ngayikhetha inkosi yamaNazaretha ngakusasa wabuza ukuthi manje ndodana laba bashonaphi ebona befundisi behla nabo bebashonisa emzinyathi la kwakubhabhatiswa khona ngathi baba sebeyobhabhatiswa wathi nami sengiyahamba sengiyakhona ngiyobhabhatiswa ngesaba ukuthi ngithi baba qala kukhethwa inkosi baba ngiyamhlonipha ngathi mina kulungile Mpembe wahamba ubaba wakholwa waye eNazaretha ayibonga inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha ngiyabonga kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ibone efika ezweni lakithi unyazi lwezulu lwafika kwakuhle kakhulu sibona umuntu omuhle nje ongafani namuntu abantu bonke bakhona abantu abayiqolo bemhlophe Nkosi ngicela into eyodwa Nkosi yamakhosi uthi laba abantu abakho Nkosi yazi lwezulu ngicela Nkosi ubakhumbule bebamaNazaretha nansi into engicelayo ukwandisa amaNazaretha ezweni lakithi kuphela iziphi njengoba ngacela enkosini enkulu inyanga yezulu namhlanje ngisacela kuyo ngoba inyanga yezulu yiyo futhi lehlile esihlalweni kuseyiyona inyanga yezulu shembe uyedwa mhlano eyedwa Nkosi usenuzwile siyabonga ukufakaza okuhle nokumnandi siphiwa amakhosi nabefundisi inkosi zibabusisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-74 socela uMshumane Ndlovu weladi asihola isihlabelelo inkosi mbusisa Nkosi Msipha